على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قالي خشكو برا البراهيه في مش خدي تعالى أو رب العالمين مودي بابت موكس سكارت ما وهر كسك حق السر ما هبيت أم دعابو بك يا ربي تهم يا شهل رحمة حسب بك يا ربي دفي دنيا يدا جيانك خوش وراحت وبخت ورزق هم يا بك يا ربي بلا ومصيبتنا خوشش رك هم يا دير بخي يا ربي هر كسك نساخ هبيت الشفاء والسلامتي بو نساخ وان فريكي يا ربي هر كسك مريك هبيت برحمة خلق المريوي بك أهل بحشت حسب بك جيرانيا پیغمبري صلى الله عليه وسلم برزقوي بك يا ربي هر كسك برفريك كخلت اللار چبيتا و يا ربي تو برحمة خا بزفرنا بسرك راس يا ربي تو قرآن خل بردل مشرين بك والما بك كوشرين ترين تشت أو بيت بيفت تبن بوما و بيفت پیغمبر تبن بوما يا ربي مسرك راس راجرة حتى أو رجاء أمتهين دفتا. قالي خشكو برا خد بيت شوي دا ما بحث پرورده و تربیتی کرد. ما قلت یکمین جه کو انسان پکو انسان شخص تا که توید خوب پرورده بکتن سر اساسه که قایم و درست. پشت اینکه ما بحث خیزانه کرد. سهيجي يعني شلطفت خدي تعالى وقت رب العالمين آدم خلقيات كري آدم ابتني نشيا بجيت إنا حواء بوي چه کرد او هر دوک پیک و هاتن دنیای یعنیش خیزانه که اف بشریت دست بیکر اجباب ما آدمی و دیکا ما حوای اف انسانیت و بشریت همیجی چه بو اف خیزانه بتینه کافینینه چکود بیت کوملگه اف کوملگه هجی یا بجداره ات پرورده کرنا وی تاکی و پرورده کرنا وی خیزانه جاش بر هنده جاراول متوکی زنجیره که بیگ و گیره داینه یعنی تو چند خو زحمت دی وقتا که اگر خیزانه که خراب دابید ضرر های لو اگر جارم مثلا مد بجه اگر سیوه که بکیت صندوقه که دا دی وی سال که اومه صندوق خره که خراب کتن و جاش بر هنده یه ضرر یا هی وقتی توت ناف خیزانه که خراب دابید آن اگر او خیزان ناف کمالگه که خراب دابیدن جاش بر هندی گله کافر ام هندک پینگا و پاویجین دا خوشی پارزین و مال و خزانت خوشی پارزین و کمالگه خوشی پارزین و لواجی خودی تعال بجد انفسکم و اهلیکم یعنی خو مال و خزان و پارزین
اشتیش آگیره که وقودها الناس والحجاره آگیره که دجواره کو خوشکرناوی آگیری بمروفايا وبرايا يعني بر ومروفت بنا پلت وی آگیری و جاش بر هندی گلی خشک برا گله کافر ام بین سحکینه چی تشتیدی پیتویه کو وی خیزانه و وی تاکی پارزی سر ایمان را گیریتین جیانه که خوش و راحت و بختور دنیای دا و قیامت دا پرسق همیا بکتن مگوتی کو خیزان یکمین پارچه و او اساسو بنمایا کمالگهه جاجبن هنی مگوتی تویت انسانی مروفت خیزان خدا زاروک خوب خوشی و زاروکت خوشی یه سر هندک اساسا پرورده بکد دا پیت بیرامه مگوتی سر عقیده که پاقش و بجین انسان مال و عیالت خاراکتن کوبزانیت او خالق کون و عرض و عسما خلقیت کری از تو جیت خلقیت کرین و بوما کتابت نارتین و بوما پیغمبرت نازل فرای کرین و کتابت نازل کرین بوما همی تشتی شلوه کری و رون کری داره که راز بزانین آشنده توید اف بیرو باوره اخلاق و روشت و ادب اگر امانت نبید اگر راستی نبید اگر رحم نبید اگر عدالت نبید اگر یکسانی نبیدن افتشته اگر کمالگه هیدا نبید نشین گله کدو بجین دوکی دارستانه که لیهتن یه پهز و یه قوت دی ضعیف و لاواز دی خوتن و دی پیچ کتن جیان نامینیتنز افریکه او نالینا خلق و انسانیت بینید اگر هنده چکو امشوی سیستم و نظامی دیر کفتین اف اخلاق و روشته امجه دیر کتین لو پیغمبر ما صلوات خود تعالی سر بن بیش انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق خود تعالی از این ارتیم دا اخلاق و روشتی تمام بکم سلوکیات مسلمانات ویت انسان کار بینید و این ما گویی توش مال درکوی ذکر خود تعالی بکی پیت مزگفته و ذکر خود تعالی بکی چیت سیاره خدا ذکر خود تعالی بکی چیت مال خدا ذکر خود تعالی بکی آوی بخوی خارنه بخوی تیر بی خوشیک بوده چی بید بموی رابی چی سری خواب شوی دستنویجی بشوی هندک آداب اسلام نشامه داین ام خوشی فیل کن مال و عیال و زاریکت خوشی فیل کن هر حوصا اوی زاروکه اوی توی خیزانه ده حق سرمهی که ام خمیشوی و ساخلمیاوی بخوین جسمه که درستایی و یه بساخلم هبیتن او تشتی امشین بو بکن نفسیاً و درونوی بچی که آن توی خیزانه داوی و عیالا اویت مال دا تیک نچیتن و چاره سر بکن وقتی تش چه ببن او همی گلکت گرنگن چکو یکمین پینگاف دا کمالگه که پاقش چه بید تویت خیزانه که پاقش هبید خیزانه که یا پیز و یا قوت هبید جه دوام مزگفته جه دوام جبر هنده گرنگترین جه ات اسلام دا پشتی خیزانه مزگفته او جه گلک جه که گرنگ و یه مقدس و یه بهای الدف ایماندار و مسلمانا مزگفته افرو وکی مزگفته پیغمبری علیه الصلاة والسلام نبویه مزگفته پیغمبری علیه الصلاة والسلام همی تشتیرات هات نکرنی و اساس مزگفت راستی جی اوه چکو پیغمبری علیه الصلاة والسلام او مزگفت بوی اساسی وش بروان اگرا دانان چوش بر هند مزگفت تویتو پی ارکی رابید هرچنده تویت هندک مؤسسات دیتران هندک جهه دیتر هبن بنگه دیتر هبن که خمه یعنی تایبتمندی هبید بوان تشتی دیتر اوید کومالگه بیتوی بس مزگفت وید ما که همی تشتابید او تشت همی تیدا هبن اجبر هندی مزگفت نجه بس جهه طاعت و عبادت با ما هر 5 فرضیت خوابی که و درگیه قفل بکه و هر مالا خانه ای که شوان اگره که تو هر 5 فرضیت خواه تیدا بکی خود با خواه تیدا بکی مزگفت زانگه بو مزگفت جامعه بو مزگفت یونیورسیتی و کالج بو خلق الویره مزگفت پیغمبری ده علیه الصلاة والسلام هر 4 خلیفه
پشتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم کو خلیفه راشد توی مزگفت دارابون و مظن بود او صحابه او قائد عسکری توی مزگفت دارابون او عالم و زانا توی مزگفت دارابون او فقیه و او قاضی همی توی مزگفت دارابون جبر هندی گل کافر مزگفت وکی کالجه که جیبیتن بو خلکی او خلکی قصد کته هر هوسا جه زانینگیه و فلگیه بیتن مزگف جه هنده نخوشی وقتی ما بین خلکی دا چه بیتن شریعت و قضاء اتوی مزگفت دا بو خلکی پیتا کرنه جه هنده بو مزگفت کو جه دانستاندن و گفتگو و شورا تیدا بهتا کرنه و جبر هندی اگر تو به سحکی مزگفتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام افشو لهمی تعداد هات نکرنه هر حصا منبره که اعلامی بیتن میدیا تعداد هات نکرنه یعنی گل تشتک ها با پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو بیشته یا بلال بانک ده صحابه را سحکی نه وقتی نویجه یا بانک هات دان دو بجو ودیاره تشتکی گرنگه هی داب چینه مزگفتی سحکی نه که پیغمبری صلی الله علیه وسلم چشول هیت و دیاره تشتکی گله که فرو گرینگی چه بوی آهاج بر هندی هر حوصا او کسیت هات و او وفدت هات ندف پیغمبری علیه الصلاة والسلام مزگف جهوانا بو وکی اوتیله که بو وکی فندقه که بو او کسیت غریب هاتن ات مزگفتی دات نوستن اتمان اهل الصفه بخو هر ات مزگفتی دات نوستن او کسیت بسلمان بوین خلق عشیرت و رخ و دور اجدر و بون چه مال و ملکیت و املاکت مدینه دا نبون کوبشین تیدا بجین ات مزگفتی دا اتمان هر حوصات و مزگفتی دا جیش درکتن و چونه جهاده جبن هندی اگر تو به سحکی مزگفت افشول خر تیدا تهات نکرنه افروکه تایبت وقتی ام الولاته که حوصا گله کافره مزگفت ما افتشتی همی تیدا هبن اگر ما آریشه هبید بنی همیا آریشه خواه هول بدهی ات مزگفت سحکین شریعت چید بیجید خودی تعالی چید بیجید پیغمبر ما صلوات خودی تعالی سر من چید بیجید اپوی ریکی بری همی تشتا آریشه و نخوشید خواه چاره سر بکین اگر مزانین و فلگه و علم دوید عقیده پاقش و بجین سلوک و اخلاق و روش همی عمل مزگفتی دا فیل بیمیش برهنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف حدیث کافیه بومه بجيت ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وأنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أف أجر أف ثوابها مي خدي تعالى ادت عبدت خو أجر اتمزقفت دا بن جاش برهني قالي خشكو برا قالا كافر أم مزقفت ابتشاوكي قالك مظن ببينين مزقف جهه وان تشتا خرقه هبو وقتی اوید حبشیت هات نتیدا الویر تیرانیت کرد جهه ریاضه بچیک وقتی پروژید بود و گهشتن بری مغرب کرنگیریش برسادا هنده لعبکا بوان این هندک تشتی تشیرین که نتیدا و دادارا دنوی و دبجنه دی الله پیدادن حتی نیکجی او لعب کت هین الویریت کن یعنی مزيف جهه همي كسا جهه جنكي بو جهه بچيكي بو جهه ظلامي بو جهه غريبي بو جهه زانا بو جهه انسان العلمي وزانين ادقاري جهه همي كسا بو تفيت والمزقفتي بكين فعلا جهه همي كسا بيتو جهه همي كسا تدا بيتن دابشين كومالجه بيباقش كين اگر خيزان باش بيت او خیزانت هند کن ببنت مزگفتی دا اكيد هر ایکیش ما احتمال يبهز قوتت هندك بابتا دا بس هندك بابتا دي در احتمال ام ضعيف و لواز بید اگر ام هاتين الگلیک عيب و لوازت ما دي ديار بن كامل كيرك لواز و ضعيف و بطاقتين و الكير ام بقوتين بلکه برای من یدی او لوازیامل دفی قوته از فایده شوی قوتاوی کم دا لوازیا خواب و شیرم و داب شیم و عیبه اواد خیزانامن ده هی از مفایجه ببینم و لوازی چاره سر بکم
او هیز و قوتت من هندک بابت احتمال الدفی لوازی بیت اسوی قوتی بوی بکار بینم اجبر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجیتن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يعني إيمان دار ومسلمان وكي إجيانه إكلشه أجر رخكوي جهكوي توشي نخوشي بولشخر تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليش هميدي كبيت نجبر هندي جشبر هندي قالي خش كبرى قال كافر إنسان او تشتهبت الحمد لله كرم خود تعالى الجلمة ما اف مزيفته يا هاي ياتناف مدى ام بوخا ام همي بجدار بين تيدا هول بدين همي نفيجت خبين فيري خود بيت خبين فيري آريشه و نخوشيت خبين بيك و چاره سر بكين بچيكيت خبين نفيري اخلاق و پرورده بكين روشت و ادبي فيل بكين دا همي غاوا بيك و بين دا پين پاراستن بيك و هر هوسا خطابخانه مدرسه تكون ماليه دا چكو المدرسه او زاروكو او عيال دشنت ناويدا وكي ما قلتي اگر ايكي خرابي احتمال ضرر الجلكا بكت اگر ام خمش هميا ام همي بيك و خمش ايكو دو نخوين ايكي بتني قرطال نابيت حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام احتمال جلك جانا ما قلت بيت او امياش برجي كربيت وقتی پیغمبر بحث بيجيتن خلقه که جمعیه که دا بود دو طابق بوی سری تا یت خارج چونه سری حتی آف بخواد اینا دا مصلحت خاپی قطینن تی بابا والله ما ازعاجاوی خلقی کرد اما ام دا کنه که جمعیه داد سفینه دا بکین شینا ام بینو بچین همه دی آوی بخواش ویری این نده پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید اگر بهلن و کنه که تی دا بخن همیدش ند بینه بحری دا دی خندقن بس اگر دستوان بگیرن او همیدی بسلامت چن ام جیهوسا اگر ام پیگوه نجین و ام پیگوه نخوشیت خواه چاره سر نکین و اگر ام همی پیگوه دستی خواب سری اکودو و نه اینی نخوار ام همی خماش شخونه خون لاوازیت خواه قوت و پیز بخین جهت هزی خو چاوه خوب دینه دا قرطال بین بس اگر اموانه که این هری کشمه بخواه بچید هری کشمه بس خماخا و خوبیتن و کسی که دیتر نبی ام همیدی چیند بینه بحری را کس بلا نبیجید از هنده زیره که هنده شرزامه خودت تو هندی شرزامه هندی زیره بی ام همیه الگلی کشین کره من دیش تلگل کرته بلا از چند زیره بی بلا کره من چند باش بیتن دیش کرته فعلی خرابیه بید که چامنو کچاته دیل گلی بید بلا کچاته چند باش بید اگر که چامنا خراب بید کدو خراب کن ام همی بیگ وید لاوین یه جانین و جاش بن هندی گله کافره او جهت املیکون بین او جه بن فعلا امشین اخلاق و روشت و ادب خاطر دا پارزین مزگفت ایکشوانه یا دوی گله که گرین قطاب خانه افروکب تایبت دوی ولاتی دا ام همی اویل عمری من و بیچکش من بیچکتر وش ما مصر مدرسه ام چوین اخلاق و روشت و ادب تیده هبون قیمت اخلاقی تیده هبون عیب و شرم تیده هبون افروکه یه ولیتکن بچی که هشتا چش دنیای نزانیتن کو ظلام الگل ظلامی و جنک الگل جنکی و اگر ظلامی دوید خواب گوهری تبکت جنک و جنک دوید خواب گوهری تبکت ظلام یعنی یش هشتا بچی که زاروک 4 سال و 5 سال و 6 سال اخلاق و روشتوی بچی که یه خراب بیتت قطاب خانه ده نفره ام همی پیک و هزراخا بکین چاره سریه که بو ویدردی ببینین و که ما گوتی اگر ام همی پیک و دستید خانه که این الگلیک چه تشت سر ناکوید بس اگر ام همی دستی خواب که این الگلیک کسیش منه بجید ما مشوله پیه من عیال نینه عیال من یه مزنه هزی حکت عیالتی مزن بیدیتا نوی هبن اگر تا عیال نبید برایتا پسمامتا مروفتا مسلمان الگلتا خدان بیرو باوره وکیتا اویت هنتویت ام همی ایکودو پارزن هزرا خبتنه نه که هزرا همیا بکه جاش بر هندی گلی خش کبرا مزگف جهه دومه پشتی مزگفت مدرسه ببورن جهه دومه کو ام خمیجه بخوین دا کومالگه ها خواب پارزین دا اخلاق و دین و بیرو باورت خواب پارزین بر هندی تفی شوله که فعلا جدی
و خم بخوین و بکین شول سر بکین دا کمالگه پیتا پاراستن دا اخلاق و روشته ما پیتا پاراستن جبر هنده تربیت افریقا گلکا گرنگه چکو عیال ما همیای چی چند 6 ساعت نه 7 ساعت و 8 ساعت اتمین تدوی قطاب خانه دا کلتوری وی جهیت گریتن تفیتن اویتن یتیکل یا همی قوماتیت اف ولاتا همی قومت دا همی اخلاق و همی نوعیت تشتایت نافدا هی يعني چند داش مع عيالي مبخلتي و يعني حتى عندك وقتی حسابکی صحبت هاته کرنه يعني پیتزا خارن هندی 8 پیتزا يتكر چکو او چی بجنه سربو مانه پپرونی سربو پپرونی سر راد کر و پیتزا خارنی لكن حلال بيت وصا بس او پارچه حرامه تذيت نبيت يتوي كمالجه دا يتوي مجتمعي دا دي همي تشتاجي جريتن بس اگر تجه خوها بيتن دي شيء پارزي دي شيء اخلاق و روشتوي پارزي دي شيء كمالجه پاقشيش برن دي گلي خش كبرا هندك تشتيت هين گلگ تايبتت افرو دا او واقع افرو امتي دا والله چاو هواي فرق و ام پي بجين چاو خارنو و خارن يا فرق ام پی بیجین وصا خطاب خانه یا فره ام زاروکیت خواب کهید دیده جاش بر هندی گلی خش کبرا گله کافره اوه همی تربیت و اخلاق و روشت ما دی پارزیتن و اوه مظن دی بچیک فیل کتن جاش بر هندی مدرسه نبز جه اخلاق نبز جه علمیه جه اخلاق و روشتیه جه چوا اخلاق و روشتی دا بیت علم جدید دا هبیتن بوچی تواره سحکی ادبره او علم وظانين وان هاي او پیشکفتی توان هاي او اساسيات توان بو همي علم دانان چکو اخلاق و روشت القلبو افریقا اخلاق و روشت القلب علمينينه چه لهات خلقية عبادت کن خلقية پیشت کن یه همي نوع سلاحي و چکی چید کن کو بشریت و انسانیت سر عردینه مینیدن چکو تفيت او هردو بيجي بن اخلاق القلوي علمي اگر اخلاقي اش علمي وكي علم دي خلقي تدمير كد دكتور بري بو چي بوجدان بو يبضمير بو هم بحث دكتور نيجا ناكد بحاشا لله عم بجين بس يعني طبا هنجي طبا افريكا بو چي دكتوري هنجي خمش نساخي خود اگر بي تي في بعمليه كي نبو عملينات كي افريكا بو چي دكتوري افرو بس دا پارا چی که درابی تنزی که ایکی شخصیتن و دریته و به سبب بس دا هندک پارزیده جی چی که چکو اخلاقیات نمان شبر هندی امید بیشین گله کا گرنگه اخلاقیات الگل علمی هبن علم و اخلاقیات بیگ وبن اگر نه علم بتنی دی تدمیر انسانیتی و بشریتی دیان افریقا سحکی همی اویدیت بیشن یعنی اوید دولمندت خلکی و اوید دنیای و اوید تخطیط بو اویدیت کن بیشن عدد بشری زیده تفید ام کم کنج بر هند نساخی و ویروس و اویدیا الهمی عردا زیده بن بالمقابل محاولت کن انسان عالی چه بکن کو اعتماد یدی سر بشری نمی سروان آلتا ببیتن کوبشین جیاناخوا همیه پیپره و بن بلا عدد مروفا کم بید دا او خوشیه و لذته بن چکو علم و اخلاق جیگ و بون گلی کدونین بس هرکل گلیگ بن دی گلک تشتی فرق بید دی گلک تشتی جانتر چه ببیتن دی گلک تشتی مفا چه ببیتن جبر هندی گلی خش کبرا گلک فره ام چکو جهه دوی بشتی مال مدرسه قطابخانه عیال ما پروردت کرد اگر ما جهه که وصانه بیتم عیال خاطی دا پارزیم عیال ما دی بعد گل وقتی دا ده هیدی برزبن و دی چن جاش بر هندی گل کافره هر کو ملگه اکابید قطابخانه ادگرینگ بن و جهه خمه بن کو او تشتی دا پیدا کنه سوشیال میدیا ای کشوانه میدیا بگشتی سوشیال میدیا بتایبتی گلک آگرینگه از ظانم سوشیال میدیا دا چه هنگی تو وقتی مدا گلک کولان جریده بو مجلک بو تتخان زیاتر نبو اگر هندک تشتت خلط هزرو بیرت خلق جهبن افروکه سوشیال میدیا یا تهیتت مالاته دا هری کشمه تلفونه های انترنت مالک نهیلایه نچویتی دا
قرنتك نماید دنیای دا نگهشتیه همی تشتی یعنی لو هنگت گوتی دنیای ولی هاتی وکی گندکی یالی هاتی وکی خانه نیگه وکی غرفه کی یالی هاتی ات غرفه ده هری که تلفنایی و احتمال هری که یه سرچ اخبارت عرضه کت یعنی جهه که جهان یه فرق شیه دیتر اف دنیا هو صاب في وصيفان سوشيال ميديا جاشة ايك طبعا اخلاقيات قوما جديد قالك تش اصلا ما قولي ندبون ما نتظاني وصي سوشيال ميديا او تش مزاني اخلاق وعادات وتقاليد خلقي ساوكي او جهت هجر ظلام بمري جنكاويل قالويت كانت قبلي ده احتمال او قالك جارت سوشيال ميديا او تشتديتي يعني تشتد عجيب وغريب دي ساكي هندك صحيح قالك دريش كان هندك يعني او طبائع قوما وبشر بس واسطة السوشيال ميديا نبت قالك تشتي خراب مجيجر يعني داق الدفمة قالك تشتكي عيب وبشرم او افريكا يا ابويا تشتكي قالك عادي او داق وتاتو كتشنافيت بيجي او تشتهمي ابويا تشتكي طبيعي وعادي الدفمة بوشي تشوكو السوشيال ميديا ولا كرتنا في خلقي ده شهندي قالك افره قالك تشتي الدفمة يا عيب بهتكر من السوشيال ميديا ولا كير بوتشتكي عادي وطبيعي طلاق الناف مدى اگر ايكي جنكي بردابا يعني او قند خران او منطقة خر دو سي صالكا بس في سعبتي فبي نيكا هرا سحكي طلاق يا تشلي هاتي السبب خر في السوشيال ميديا يا والاخلاق وعادات وتقاليد امتها نبس يتخلكي هاتا قاش برهندي قال كافره قالك تهشيار بين الخوجي المال وعيالات خوجي قالك يعني ام بيجين هندك يتفيلي مخدرات ابوين يتولي هاتين نشن جيفا من يا شوي خطرتر اف جهازيه في دستت مخره كذا چندش ما نشن في جهازي دستت خطا في تفت 7 ساعات البيش جافت وان بيته ما هذا خطرتر نينش مخدراته امتا يتهيتا پیچ کرنه ویش بر هندی گلی خش کبرا گله کافره اف تشتخر اگر نه تا پاراستن سوشیال میدیا شینا تشتخر بری عیال خو بری خوب دمه او تشتی مفاتی دا بخواجی ور بگیرم تشتی خراب خوجی بدمه پاش شندی نیکه سحکی پواسایوی سوشیال میدیا چند هزرو بیرت خلط خود سردینی يتهنا بلاوا كرن وخلقت ورقريت عادي هر وكو يا درست اگر خر اويا چكو تفيد كنترولك هبي تفيد تمرجعيتك هبي تبزاني اري افتشتا معقولة السحكمين باشا خرابة مال وعيالت خافيلي هندي بكم كوفان تشتا خركا همي يعني اگر جيم بيت خلق بچيته اگر وكي هر يوث جنج حسكت بليفيت بهت بشيت اگر تشتكي بو يوث نكينت ناف خدا بو جنجت خوان نكين ويقاف يدج دستت مدر كفن لو اتفت مجيه خو هابيت ام جحيلت خو جنجت خو را كوم بكين الويجهي فيلي اخلاق ورشيناتك يا خلقي ببن واخلاق وعادات وتقاليد وان ببينن چندش ما افيد دان عمر نا افيد بچيك يچويا جيمي يعني قالك افيد شنويل قلت والله سيدا من فلان كاز ديت من نافا نبيجي باشتره قلت هما اوجي وكي امريكا خور ريس كاتن وش حمام الدر كافيتن وتهيتن شي جلكيت قد كتبرو مع العلم يا ما ظن نيبي تشيكا نالفيري بويا بوشي وليت هيد تأثير السوشيال تأثير جيانا روجانية يا تلقى الخلق ديتر ازو توی تأثیر منو تته کرنه باشه بچیکی منو بچیکی تا کره منو کره تا کچا منو کچا تا ده چند گهورین تدا چه بد نفر ام همی هول بدین او تشتب مفا منفعات مدرسه بید یوث سنترک بید مدرسه بید مزگف بید اوان تشتا خرکا بو پیدا بکن دابشین پای علق وقتی امت برینو چین مع عذر الدف خدي خوابيت يا ربي راسته اما قريت هندي بوين مال وعيالت ما هات نبي ولاتي بس او تشتي ما بيچي بوي ما بوانكر دي سر هيدا اواكن خدي تعالى جدي بركتي اختي بس اگر ما خاجي دا باش رب العالمين شو ان تتولوا دي چلت هاي
انت پشت خدای خدای تعالی جدی پشت خودت تا چه قیمتی مادام تا چه قیمت بو او پروگرامایی بو تهنا تا چه قیمت ندای خدای تعالی جی چه قیمتی وگافی ندادت قوم کی دیده اینیتن ملت کی دیده اینیت خلق کی دیده اینیتن اش منو تد باشتر کوی تشتی خدای تعالی جی ویای بکن هی ما او خدای تعالی بری ما هم یابدت حقیه بری ما هم یابدت باشه ول ما بکر کو بین اگرت هنده مال و عیال و زاریکت خو سر اخلاق و روشتک و ادبک باش راکین کو بیت مفاهمه دنیای دوات قیامت دا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد قال لك اشكو برابري خطبة وخاب دي مهيك بينم بس وكي ما قلتي حفتيا شو يجي ما كومبيرين ما بارا تقريبا 25,000 كدفين أو ريكا عرض قبرستان دا حتى تشيتت ناف قبرا دا دي تيكالي تيكين غرافل كين بجاش برهن تقريبا نزيكي 25,000 دولار دي تيشن خير خاطي بخن خدي تعالى ان شاء الله وب عيال و باريزيت الستاره بكت محفوظ بكتن هروسا مبرايك ان شاء الله بيشتي خطبه دي بسلمان بيتن هرچه اوش میجا ورت ناف کردادا و یه بو کردی خواندی فعلی زمان کردی جی بوی و انشالله حس کرد بسلمان بیت نبی آزاده. So inshallah we have a brother after the prayer inshallah he will announce the shahada brother Azad, and also we want to collect donation to build access road in Salahuddin Center graveyard. It will cost about $25,000. Please be generous to donate. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you and protect your family. أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الواودي بوبتها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم ان شاء الله برادر آزاد ورا آزاد ورا. ولا فيديو ولا فيديو ولا. يلا say after me. I bear witness. بعربي أنكم بإنجليزي. بإنجليزي باشه ده بعربي بيجي. I bear witness. I bear witness There is no God. there is no God But Allah. but Allah And Muhammad and Muhammad is is His messenger. His messenger. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. تكبير تكبير. پیروز بید سر هر روزا أبدي مزيا وكي ما قلتي إن شاء الله ده أبي رأيك شيء ناف قبرستان ده حتى 25,000 احتمال اللي بيشين فيجا دل خاف راكن ودر أبدي بركة خاف راكن خدي تعالى بركة بختت مال عيرته هر روزا إن شاء الله today at Masjid Al Farouk from 5:30 inshallah the swearing ceremony for Sister Zulfat Surah elected Metro Councilwoman at large. Please make effort. أفريقيا ساعات بينجوني في المسقف فاروق وزلفت خشكا زلفت يا هات يا هالبجارتين في جد سين خوتن طبعا هالشيء تيتا هالبجارتين أبدي سين خوتن كو ديف قانون تفي ولاطي بيشيتن وجا أبي هالبجارتي كل مسقفة الفاروق بكتن هالشيء حزب كت بيشيتن باشه هروسا مزگفت خاش بیر نکن خودی تعالی برکت پیختت مال و عیالت ودا ما هندك نساخت هين دخازة دعاء كريم دعاء بهمين نساخة بكن خودي تعالى شفاء وسلامتي بامية فريكات يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.